Sanibonani Mzansi, igama lami nguMusa wakamseleki. Ibhaxa lamanoshula noma umphumfazi wayinoshulele indoda ayinamnikazi. Imambe yadluma acele kwangabe indaba zalutho, yadluma yena kwangabe indaba zalutho, yadluma khumalo kwangabe indaba zalutho, yadluma ngwabe kwangabe indaba zalutho. Isengadlo omunye bhasobha amakodwa elanywa. Imbiza kabhayele phehlwa abafazi, sibiba saba abafazi. Namhlanje amadoda senkingeni. Inkinga enkulu yokubulawa kwabantu besifazane. Sithi ngeke madoda nina besilo nina beqhawe phakamisana amahawu phakamisana induku sivikele abantu besifazane ngeke izilunge lento ukuthi abantu besifazane bahlukunyezwe sikhona amadoda kufanele ngabe ithina bavikeli besizwe kodwa manje sibonakala samagwala senze izinto ezingafanele kanti kufanele thina sivike siphakamisa imkhonto siphakamisa amahawu bafowethu nginizwile bafowethu noma ngabe isimo sinjani ngike ngathi ngikhuluma nani ngathi uma ngabe unkosikazi niphambana naye endlini ubona ukuthi no uyaxaka namhlanje hamba ophuza amanzi mfowethu wenza enye indlela yokuthi ubhekane nesimo mawumbona ukuthi no niphambana kakhulu ngaze umbeke isandla phuma endlini uwokhe uhambe uye eminyango wenza ezinye izinto mawubona ukuthi kunzima kakhulu ake ugijima uye egarage mawubona ukuthi kunzima kakhulu ingakho kufanele sibe nabantu ezigodini nasemgaqweni yonke indawo la sisebenza khona abafowethu sibe nabantu esikwazi kubaxoxela ngeenkinga esibhekene nazo ngoba mangabe singakwenzi lokho iyona lento esidina sithatha imkhonto sithatha imese siyifaka sithatha izibhamu sidubula abantu esibathandayo bafowethu awuyona indoda uma ngabe uzodubula umuntu othandana nayo awuyona indoda mawuzothatha umkhonto ukugwaza umuntu othandana naye ngithini mina ngithi akube khona indoda oyithembayo akube khona ubaba omthembayo akube khona umama omthembayo ukhulume naye noma ngabe umfundisi noma ngabe umkhokheli noma ngabe ubani ngithi makhosi asendlunkulu siyakhuleka kunina bizani izinsizwa bizani izinduna sakheni izigungu sixoxe le ndaba yokuthi kuhlaselwa abantu besifazane yokuthi kuliwe nezalukwazi yokuthi kuliwe nezingane ngithi insizwa edlutshwala engamondla uma wengane ngithi insizwa elahlile unkosikazi ngoba isithola intombi enje please buyele ekhaya bafowethu nginizwile nani nikhale kakhulu nathi abantu besifazane basidlisa basifaka umuthi nathi abanye bafika bathathe zonke into zethu bathi sebeyithathile kube ongaphansi nongaphezulu uthando luvuthe manje kodwa nina nibe senaliwe ngithi madoda noma ngabe kunjalo please bafowethu ningababeki isandla asixoxeni amandla endoda kapheli kwasho isizulu ba amandla ayindoda wapheli sifana nesambane thina esihamba umgodi sangawulala uma ngabe umuntu esifazane esekugilile usengaphinda uqale phansi usebenze noma ngabe kwenze njani kodwa usengakwazi ukuthi uzibambe iqine endoda yakwethu silwe nesihlava sokubulawa kwabantu besifazane ngithi ke ikhona thu khona asakheni izigungu la soxoxa khona njengamadoda silwisane nalobhubhane lokubulawa kwabantu besifazane bafowethu mangabe umfazi wakhe ekujolela noma intombi yakhe iqomile musu kuyibeka isandla asihlaleni phansi sixoxe bantu besifazane ngiyanicela nani ningasigile bafowethu ngoba siyanithanda futhi ulunzima kakhulu uthando lomuthi futhi lunzima kakhulu uthando ngoba lihlala enhlizweni indoda ithi yalala ithi yavuka icabange ngawe ungasalaleki ungasavukeki ngoba uwena wenza into bese uyayishiya kanjalo ngithi noma ngabe sinjani isimo bafowethu ningababeki isandla kusho mina ibhaxa lamanoshula noma umphumfazi wayinoshulele indoda enomnikazi imbiza kaphele yaphehlwa abafazi hey bambe wethu oh ngokuphila kwami futhi nangosapho lwami